Šarenilo igračaka, slikovnica, bojanki, unikatnog nakita i sitnica preplavilo je štandove u dnevnom boravku i vrtiću Maštaonica. Kreativni mališani došli su na sjajnu ideju. Organizovali su garažnu rasprodaju svih stvari kojih su se od srca odrekli, a sve sa jednim jasnim ciljem – prikupiti dovoljno novca za odlazak na željeni izlet. Svaki izloženi predmet ima simboličnu cijenu, ali za ove vrijedne drugare ova akcija ima neprocjenjivu vrijednost. Pa skupljamo pare da idemo kod dva druga na vikendicu i ako nam ostane idemo u Semberski salaš. Šta mi ovdje sve možemo da vidimo? Šta ste sve donijeli? Autiće, plišance, odjeću, knjige, kačkete, naočale, svašta nešto. Je li ovo prvi put da vi ovako nešto pravite? Pa nije, jednom smo radili, skupila za jednu djevojčicu Mihajlu. Šta si ti donijela? Šta bi ti voljela da pokloniš ili da prodaš? Pa ja sam donijela jednog plišanca i dva plišanca sam zapravo donijela i jedne cvike. Reci mi, jel dolaze čike i teta, jel se interesuju? Jeste privukli pažnju? Jesmo, nismo baš toliko puno, ali dolaze ljudi da vide i da kupe. Hoćete sve dane biti ovdje ili ćete prošetati i do grada? Prošetat ćemo tamo do trga. Jesi ti svoje plišance koje si donijela prodala? Jesam. Ja sam donijela odjeću, autiće, puno stvari sam donijela za drugare. A reci mi njeno, moram te pitati, pošto su to sve nekad bile tvoje igračke, ali ti sad žao da te igračke prodaš, da više ne budu tvoje? Ne. Što ti nije žao? Pa zato što se više ne igram s njima i nisam toliko potrebne. Reci mi njeno, što se tiče cijene, vidimo ovdje nešto piše, sad je li to ta cijena, ali je nešto drugačije? To je ta cijena. Ako piše jedinica, znači 1 marka, ako piše 3 marke i ako piše 5, onda je 5 maraka. A kako se vi trudite da privučete pažnju da vam ljudi dolaze? Pa govorimo dođite, kupite i govorimo dođite, kupite, sve govorimo kupi, nismo skupi, pa sve tu govorimo, pa nekako dižemo ruke, skačemo, tako nekako i privučemo ljude. I kako ljudi reaguju kad vas vidi? Pa neki znaju iz auta da nam daju, a neki znaju pješke. Neki iz auta nam daju, a neki ljudi nam znaju više dati. Jel se ti rado odazivaš kad su ovako neke akcije, kad je neka ovako prodaja sa nekim ciljem? Da. Zbog čega? Zato što mi je baš lijepo biti sa drugarima i prodavati. Pa ja ću donijeti sutra prekostra neke šnale koje ne koristim i gumice za kosu. Šta ti misliš o ovakvim akcijama, o ovakvom poklanjanju i prodavanju stvari? Pa mislim da je to jako lijepa stvar jer se prije svega družimo i zabavljamo, a i na kraju ima kao cilj toga svega. Šta očekuješ od posjete, kažete Semberski salaš, šta očekuješ od te posjete? Pa ne znam. Jesi bila nekada? Nisam. S kim idete? Pa idemo sa tetama i sa drugarima ko želi da ide. Danas još ono što je važno, danas je i razmjena sličica, ali tako sa svjetskog prvenstva, pa da nam kažeš ti, evo, imaš i ti kakvu sličicu, jesi ti s nekim razmijenila? Ja ne skupljam te sličice, ali je jako zanimljivo gledati kako se mijenjaju jer mogu se upoznati novi prijatelji, tako i šta se može naučiti. Je li se sutra predviđena neka nova aktivnost? Pa da. Šta je predviđeno? Opet ćemo ovo prodavati i igrat ćemo se u dvorištu i kupati u bazenu. Svaki dan donosi novu aktivnost, a danas je sve bilo u znaku fudbalske groznice. Kako se ovogodišnjem mundijalu bliži kraja, uzbuđenje raste, mališani su organizovali veliku razmjenu sličica. Bez trunke sujete i ljubomore pomagali su jedni drugima da što prije popune svoje albume. Za to vrijeme ostatak ekipe pokazao je prave preduzetničke i marketinške vještine, glasno i šarmantno privlačeći kupce da svrate baš na njihov štand i odaberu nešto za sebe. Kupi, nismo
pitati za koga ste navijali? Da, Za koga? sa Ronaldo. Tako je, a ti? I isto za Ronaldo. Je li on vaš omiljeni igrač? Da. Je li imate njegovu sličicu? Da. Ja možemo da vidimo. Ja nemam. Može. Imam u albumu. A imaš u albumu, dobro. Danas se mijenjate za sličice, pa recite mi, ajde, kako to izgleda, kako to ide? Kao nekom drugu koji je poneo sličice, onda koga vi nemate i koji on nema, onda možete se tako kao non stop mijenjati. Jeste se vas dvojica mijenjali za sličice? Da. I koje sličice ste jedan drugom dali, zamijenili? To bi sa neke igrače i neke grbove. A ti? Ja sam se isto mijenio. I koje si ti sličice zamijenio, a koje si dobio? Jel znaš da nam kažeš nekog igrača kog si dobio? Ne. Jel imate album? Da. Jesi popunio sve sličice? Pa nisam baš sve. Ima još puno da ih zalijepim. Danas sam se mijenjao sa nekim drugom Rajanom i ja sam sa njim se mijenjao sa nekim Meksikancom sa Harry Kane-a. Pa sam onda zalijepio u album i onda sam uživao u tome. A smijem vas pitati za koga sad navijate? Da, Za koga? sa Lamine Jamala. A ti? Lamine Jamal. Ko vam je omiljeni igrač? Messi. A tebe? Messi. A koje sličice danas imate? Imamo sličica svetskog prvenstva. Dobro, a koji su to igrači? Pa neki sad ne mogu da izbrojim, ali imam i jako puno. Pa. Ma svakakih nekih. Mogu da pitam čiji je album? Od mog druga. Je li album popunjen? Jesu sve sličice tu zalijepljene? Ne. Jel možemo da malo prelistamo? Da. Ovo nije prvi put da ovi mali ljudi velikog srca pokazuju koliko su složni. Slične akcije organizovali su i ranije, kada su nesebično sakupljali dobrotvorne priloge za liječenje svoje drugarice. Njihova iskrenost, solidarnost i otvoreno srce zaslužuju svaku pohvalu, ali i podršku. Garažna rasprodaja je idealna prilika da podržimo njihove želje i nagradimo njihov trud. Zato obavezno svratite do maštaonice i budite dio ove lijepe priče.